بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أين دارك غدا؟ يكوبي نومبا يوكيشو. هل فكر ليلة؟ هل دربتي ليلة؟ كو مستعد كوابنا كينرا مهلا إيو؟ هل فنيزي عمري سورة كوابنا كينرا كيشو؟ هل فكر ليلة؟ Numba ya fadhaa, numba ya minza, numba inayoshtisho, numba hainayo mnango wala choroko. Ni numba ya muntu kutia, ni numba ya muntu kufadhaata. Ahibati fillah, qabri inakichirinda, qabri inakichivila, numba hii inakichivila, shkasa na chizakasa, shpenda na chiza. Hal darbati lile. تمضي بنا الأعمار ومصيرنا القبور، الحفرة من نار أمروض. يا ابن آدم القبر كل يوم يناديك. قبر inakichivila kila mungu, qalbi ziwele numu, tamona menzi wofire, taku hada mujitu na mrehemu oyo pumire. La wallahi ntakpumua, la wallahi illa ichiwaye ta'abed, illa ichiwaye chimabudira moje ka ikhlas, ka qalbi sura, ka ania sura, ka amari njema, bila shaka ichiwaye ta'abed jisa sura, ingira karka au min alfaizin. Inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin. Hakika mujitu menewe kake habashi muntu ufanyo zema. Aina daruka gadan? Hiskitisha kila nafsi hulilla ruhu ya waktaina kasujawabu izi mazandu uzaza si chimopi chikopisi chirudeni ruhu zitu chirangaleni qabri ish fikirileni. Hii ni mtihani kama awe takpita ama takpotera. Subhanallah, lazima sikatize kuliwaya numba kama hii, lazima sikfikirila kila simara, lazima kuamirisha numba kama hii. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. سؤال كم به فزع وفيه الفوز والخسر، فإما روضة غنى وإما النار والحر. تذكرني أنا القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعزته وجلاله تتم الصالحات. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء عمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. اللهم صل على نبينا محمد الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inshallah nasulah kodera numba yawe tekenduk karanta, numba ya fazaa, numba ya minza, numba inayoshtisho, numba hainayo mnango wala choroko. Ni numba gani kamba iyo ya si daima husulowa fikirile karka khalbini kitu kila munti kuwa inakuwamo. Ni numba gani iyo? Ni qabri. Aina daruka gadan? Ikopi numba yo kesho. هل فكر ليلة؟ هل دربتي ليلة؟ هل فنيزة عمري سورة كقوابة نكينرا كيشو؟ فنيزة روحيو تياري قوابة نكينرا كرانتا وكو مستعد قوابة نكينرا مهلا إيو. ماذا فنيزة عبادة سورة كخفونغا كخصوم قرآني كختمرا زكا كختمرا صدقة كواسايدا يتيمة كواسايدا وكي عرامرة كواسايدا وكي مساكيني زنت إزو إيشواوي فنيزة min alfaizina. Bila shaka takfuraha nayo numba kama iyo ichiwawe fanyizo jawabu kama izo zonte min alfaizina. Mujitu menewe subhanahu wa ta'ala hadire inna Allah la yudhi'u ajra almuhsinin. Hakika mujitu menewe kake habashi muntu ufanyo zema. Alquburu ala nu'ain, imma rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Ahibati fillah, chidarbatileni numba kama iyo. Ni numba ya muntu kutia, ni numba ya muntu kufadhaata. Jibrili mwambie mtume alayhi salatu wasalam, ya Muhammad ishi ma shi'ta fa innaka mayyit. Ewe Muhammadi isha jisabe naksulo minsho nakufa. Wakwantu kamu wawashiro majumba wadegeshezo wafanyizo wana kudararuku wao na kenda karanta numba iyo. Mujitu menewe subhanahu wa ta'ala ntakuwa khadirila hata munti moi tira iteke yao ama kurara masuma moi na wingine wakhadirilo mane kuwao. Mujitu menewe wakasirizo kwa kuwao watakiingira watakurara watakaranta mara wakadira taktimiza mezi moi, wingine watakaranta baada miaka 10 ama baada miaka 20
taku garansia amma numbayo yakazalilla yawe na kendokkaranta ni milkiyo tayiko hapa duniani numbayo kakallilla hanza kakabrini. Takhayal tangu Nabii Adam alayhi salam miaka kamu ya pisiro ukopi umonti mtangani. Takhayal Mtume Nuhu alayhi salam miaka 950 jiwa vila wantu karkandira ya mujitu karka ibada. Baadi ya hapo miaka 1000 timizo fira ukopi umomtangani. Subhanallah. Muda malakul mauti mililom tara ruhu ye mambire kaifa wajadta hadhihi dar, mambire weneyi numba iyi yani weneyi dunia iyi. Qala ka insanin bana bayta lahu baban fadakhala min ahadihima wa kharaja min al-akhar. Hadire kama muntu washiro numba inayo milango miwili, ingire kamnango uyu lazire kamnango wa pili. Subhanallah. Ya ibna Adam alqabru kulla yawmin yunadik. Fikirileni nduzaza qabri inakichivila kila munti qalbi ziwerenumu tamona menzi wofire takuhada mujitu na mrehemu oyo pumire la wallahi ntakpumura illa ichiwaye taabete illa ichiwaye chimabudira moje ka ikhlas ka qalbi sura ka nia sura ka amari njema bila shaka ichiwaye taabete jisa sura kingira karka au min alfaizina alladhina la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ahibati fillah qabri inakichirinda qabri inakichivila hadha baytu yunadik sawa sami'tahu am lam tasma'hu. Numba hii inakichivila shkasa na chizakasa shpenda na chiza. Ana baytul ghurba mini numba ya marti, ana baytul wahsha mini numba ya khtisha, ana baytud dud mini numba ya mvuno. Muntu waktai hutula qabrini marakandra hatta kanaye ni muntu msura hatta kanaye ni muntu muamini lazima qabri inamwalize humpokera kakumdufatan tro. Mtume sallallahu alayhi wasallam hadire lo naja ahadan min dhammati alqabri la naja Sa'd ibn Mu'adh. Lo ka okoka muntu na waambiso wa qabri sulakuwa na kokoko ni Sa'd ibn Mu'adh. Basi oyo ni sayyidi shuhada waqtai firo kuzimu itetemere malaika 70,000 wa ishkililo ka khissa Sa'd ibn Mu'adh na kabla yeta wakishkila malaika kama au katika dunia ni mara hiyo tu yao ishkililo. Masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambire hata siku moja kuona janaza kwa nangangu kama ya Sa'd ibn Mu'adh. Mtume sallallahu alayhi wasallam tuajiba tuambia ka khissani haiwi nangangu ka khissani tankutukura ni peke watukiro ni malaika 70,000 watukiro na hai walikuwa ni mtu mjogi. Basi oyo ni sayyidi shuhada ichiwa kuzimu itetemere ichiwa malaika janaza wa mtukire na kabri imwalize sina asichi imopi kabri taimlata imdufete na asishtakuwai hiskitisha kila nafsi hulilla ruhu ya waktaina kasujabu izi mazandu uzaza sichi imopi chikopisi chirudeni ruhu zitu chirangaleni kabri ish fikirileni hii ni mtihani kama we takhpita ama takhpotera. Subhanallah. Kila muntu lazima ardhi inamdufate qabri haimlati muntu mzima na maana lazima mara ya kanda inamwalize. Siku moja Sayyidatina Aisha radhiyallahu anha ipisile janaza ya maana chahabba firo lizile uziza ma yubkika ya almu'minin faqalat hadha sabi بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. Hadire namlilila maana uyu kamna harisa na kwa kumisikitikira na uambiso wa kabri. Wadhalika lianna al-ardhu ummuna wa inna al-ummu latashtaqu abnaiha. Kabri ni mama yitu na mama huhirowata wanawe. Wachiwa wasura bana waovu. Ama ichiwa maana ni msura maana salihi humwaliza kumdufata na kumhirowata humambira maana waliko ila Mungu wa chi amrisha nashfanya zema na chukupenda nawe uko ila Mungu wa nami isa na migemesha maana wa shfanyo taa ya mujitu penzero na isa umukarka mimba ya nzidire kupenda waliza tena na nkoka mahaba kama mama mhiroweto maana wetamona ka wakti mingi. Basi oyo ni maana salihi. Ama muntu mmovu wal'iyadhu billah na muntu mmovu barduhu darara kumdufata na kumkirihana ka huzni
na kashtannahum waliza mpaka mishpaye hula wakandirani. Na humaambira ewe muntu mmovu, ewe muntu ansi, humaambira yabna adam tafrah wa tamrah ala dhahri wa sofa tabki fi batni, ewe maadamu nakfuraha irwa mungowa na taakula ndani ya matumbo ya. Ewe muntu ansi waliko ira mungowa chijariba chifanya maasia chibora chubla wantu kila chintu chiwovu ndiwe chifanyo, kila ndira ya haramu ndiwe chinendo, chila tasara shkhadaa wantu tashfunga lini chisalo chirara lini shfikirilo amri ya mujitu amari ya kheri kila jawabu ya mujitu faramiro welini shifanyo taku maasia yawe tukulata tukufanya na michi kudarara hata bichi nilila waliko chukukiriha nawe waliko iramungowa na isa zidire kukiriha we umonda na mimba ya taku hada ewe mana waliko chija iru ya mungowa na rero no kujowa ndani ya matumbo ya chimansa mojo ndani ya mungowa nawe rero tukuadhibowa ndani ya mimba ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ahibati fillah, lazima sikachize kuriwala numba kama iye, lazima sikfikirila kila simara, lazima kuamirisha numba kama iye. Ya ibni adam aina daruka ghadan, mazawe shere numba yo kesho tayari, fanyizeni darbatilileni kakuawe na kenda hapo. Kakhisa mundu chisafira hufunga safari, humera pasaporta, hudalbata visa, hufanya zawadi za aina khpereko, mazaka mojitu chiweshere nikhpereka, ijegani ina kichirindosi oko, mazachi dalbete, chiko tayari, chiko mustaidi kuwasi chena kuvuka hapo mahala iyo. Qala Allahu jalla fi ula, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wajitu menewe subhanahu wa ta'ala hadire karka ardhi nuzila, nanko karka ardhi takurudowa, nanko numake momo hapo ntakhfufuluwa ntakhtumulowa mara yingine. يا ساكن القبر قدا ما الذي قرك من الدنيا ewe mwenye khara qabrini kesho ninio inakufanyowe kurasha dunia. Kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Qabri ni numbayo ya kanda ya akhira, kakhsani muntu lazima nati sandio itakhiwisho kama wena kenda jannani ama na kenda muloni. Inakhanziriza ka apo amma rawda min riyadil janna wa imma hufara min hufari niran. Lazima khtayarisha ruhu yo kabla yawe kenda karanta numba kama iyo. Muntu na yozintu statu duniani, al-amalu wal-malu wal-waladu, zema, pesa na mana. Mudai hufo mbiri huruda numbani, ama moi husara nayo. Impi nasaru naye al-amalu kasalih, ama mali kila muntu taktara habaye itakawanyowa itakumaliza hapo. Ama nayo maana takpata ahli ingine mpia, kama ni mubli takurora takpata wanawe, kama ni muke takuolowa takpata wanawe, takpata familia ya ahli ingine. Ama chintu itakhsaru nawe amaluka salih, amali yo sura wante watakulata watakivukira watakutira kabrini watakuzika wakula siripakwa, lakini takhsaru we peke. عبدي رجعوا وتركوك ترابي دفنوك ولو بخوا معك ما نفعوك ولم يبقى لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. عبدي وخلصير وردير نمتانغا وخفينيكليل تكا وخويللا وحريسك وخادر خفانيرزا چينتو تكو مونتو تخساللو إلا ندمي. أنا الحي الذي لا يموت. الله أكبر الله أكبر. أحبتي في الله، موتي هو كقفلة itakusali lo qabri sanduku ya amalio. Allahumma arhamna idha sirna ila ma saru ilayh tahta aljanadili watturabi fi dhulumati alqabri wahdana man lana ya ilahana ya rahman as-samawati wal ardi wa rahimahuma. Allahumma arhamna idha atana al-yaqin wa araqa minna al-jabin. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله إذا يبس من اللسان وارتخت اليدان وذاق الجنان وشخصت العينان وبردت الخدمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وعلى الأكتاف حملونا، وفي القبور وضعونا، إلى منكر ونكير يسألوننا، لا منجي عندها سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توبة عند الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال كم به فزع وفيه الفوز والخسر، فإما روضة غنى وإما النار